U organizaciji Ilirije d.d., vodeće turističke tvrtke iz Biograda na moru, održao se jubilarni 10. po redu Biograd Boat Show u Marini Kornati od 23. do 26. listopada. Najveći jesenski nautički sajam u Hrvatskoj ove se godine po prvi put približio središtu grada Biograda. Svečanom otvorenju prisustvovao je i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske gospodin Branko Bačić, državni tajnik za more u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Biograd Boat Show već godinama slovi kao najznačajniji i najveći jesenski sajam u Hrvatskoj, a po prvi put manifestacija se proširila i na zapadni dio Marine Kornati, čime je izlagačima i posjetiteljima na raspolaganju bilo dodatnih 12.000 četvornih metara na kopnu te 5.500 u moru. Ovogodišnji sajam bio je posebno zanimljiv i raskošan jer je u odnosu na prošlu godinu doživio najveće proširenje. Biograd Boat Show okupio je tako preko 170 ugovorenih izlagača raznih segmenata nautičke industrije s 250 brodova izloženih u moru i na kopnu, što u odnosu na prošlogodišnji sajam predstavlja povećanje od 60%. Osim zaista bogate ponude novih plovila, na sajmu Biograd Boat Showa i ove godine moglo se razgledati i kupiti moderna nautička odjeća, palubna oprema, brodska elektronika, jednostavno sve potrebno za opremu broda i posade. Kao i svake godine, na sajmu je bilo premijerno predstavljeno nekoliko brodova hrvatskih brodograditelja, kao što su Lobster Adriana 44 zadarskog SAS Vektora, a po prvi put predstavljen je motorni krstaš Crowline 33 Hardtop proizvođača MG Mehanike, te motornjak Miracle 30 obrta Grginić. Uz premijere hrvatskih brodograditelja naišli smo tako i na europske premijere brodova, kao što su Nordic Ocean Craft 38, turski motornjak Mediteran 9, kao i jadranska premijera nove Bavarije 47 jedrilice. U Biogradskom akvatorijumu za vrijeme sajma bile su održane regate različitih klasa, a posebno izdvajamo regatu Stele, popularne klase 70. godina, koja ponovno vraća svoj zasluženi sjaj. Tu je i ruska regata sa 200 sudionika, te regata atraktivnih monotip jedrilica Seascape 18. 10. sajam Biograd Boat Show bio je odlično organiziran i dostojno je obilježio svoj 10. rođendan. Za 11. sajam Biograd se već počeo pripremati, a i nautičari također.